Višnja Kosović, Tražim ime. Izdavač, Udruženje književnika Crne Gore, Podgorica 2020. Skitnica. Visoka civilizacija je kada je sve manje pasa lutalica, sve više filozofa i umjetnika skitnica, a među elitom povećava se broj nepogrešivih. Ja to znam, ali teško je to reći četkicom, linijom i bojom. Evo, Sena i dalje teče mirno i ravnodušno, omeđena uređenom obalom kao oklopom. Zovu me Žan ovdje u Parizu, ispod senskih mostova. Rođen sam tamo gdje se ne samo istorija, već i legende i bajke ispisuju krvlju. Zato su mi dali ime Jovan, po krvi svetog Jovana Krstitelja. U Pragu, tamo gdje je i počelo moje lutanje, zvali su me Jan. Ja, u stvari, ne lutam. Ja samo tragam za ritmom mojih i tuđih koraka. Najviše se plašim nepogrešivih ljudi. Nepogrešivi ljudi su kao ukleta mjesta, hladni, mračni i zastrašujući. Njihov pogled je mač, njihov osmijeh je razorni podsmijeh. Oni ne vide jasno ni sebe ni druge. U njihovom prisustvu zamire radost, jer radosti nema bez prava na grešku, bez njene umamljujuće neizbježnosti, ali i želje da se greška oprosti i nadigra. Koraci nepogrešivog čovjeka u ritmu su posmrtnog marša. Postao sam skitnica ubrzo, pošto mi je za direktora firme u kojoj sam radio došao jedan nepogrešivi. Do tada sam bio tihi slikar, dizajner u službi za marketing. Poslije prvog raporta, razgovora, a svaki razgovor sa nepogrešivim bio je u formi primanja naređenja za sljedeći posao i davanja raporta za prethodni, rekao sam mu: vi, nepogrešivi vjesnici, ste službenici i lakeji smrti. Rekao sam mu i otišao. On je napisao otkaz sa dijagnozom: opasan i nepouzdan, udaljiti ga od ljudi, pitomih životinja i svakog materijalnog dobra. Kao odgovor, ja sam mu preporučenom poštom poslao isječak iz novina u kojima je bila portret karikatura njegovog lica, za koju sam dobio prvu nagradu na konkursu u Parizu. Ispod portreta karikature pisalo je: nepogrešivi su tu. Od tada bježim od mog imena i od nepogrešivog. Usput odgonetam zamršene korake i moje i tuđe, a drugi ustaljenog koraka nazivaju me skitnicom. U ritmu naših koraka istrajno pulsira sva naša narav, naš karakter, naše želje i naše zebnje, naše slabosti i naše iluzije. Samo teško je iščitavati taj ritam. Na Karlovom mostu prebrojavao sam ispovjedne korake Ivana Nepomuka, kojima je štitio obje obale Vltave od poplava i kraljevog gnjeva. Onda su me kulturno protjerali. Sumnjivi su im bili moji tragalački koraci i trošna slikarska torba. Prostranom Rusijom zamrsili su mi se koraci dok sam tumarao za carskim stopama i boljarskim i mužičkim stazama. Pocrvenjale su mi noge do koljena i slikarske ruke do lakata od ruskog krvavog oktobra. Na Puškinovom grobu bezuspješno borio sam se sa orlom koji je već odavno iskljuvao utrobu Prometeju, pa se sada hrani stihovima, slikarskim valerima i umjetničkim nemirom. Pred Trojicom i Bogorodicom Andreje Rubljova počela je da drhti moja slikarska ruka. Na portretu Petra Velikog, reformatora i evropejca uz oštar i čist zapadnjački pogled, potkrala mi se neuredna brada mužika od samog Petra oštro zabranjena.
Neoprostiv grijeh i za carsku i za Novu Rusiju i rekli su mi odlučno njet. U Rimu sam vezivao u slikarski čvor sve puteve koji vode u vječiti Rim i tako mirisao Mikelanđelov znoj pod tavanicom Sikstinske kapele. Udisao sam slikarskom bojom i mrazom već načetim plućima snagu pakla i strašnoga suda. Na moju sliku Svete stolice izlio se jedan davno ugašeni vulkan dok sam napuštao Rim kao nepoželjan gost. Kroz Njemačku sam išao za poraženim koracima i imenom lužičkih Srba. Vođen pjesničkim poklicima Goethea i Heinea, udaljili su me najljubaznije. Nije im se dopala figuracija, niti kolorit i boja puti na Bismarckovom licu moje slike. Bismarckov portret i svi budući fireri. U Belgiji su mi se najsrdačnije zahvalili na posjeti i konstatovali da nisam na visini globalističkog zadatka. Valeri mog Brisela nedopustivo su prigušeni. Dopustio sam da padne i previše sjenke na savremenu i raskošnom svjetlošću okupanu prestonicu EU. I eto, ponovo sam u Parizu, ali ovaj put ne kao laureat, već kao skitnica. U desnom džepu uvijek nosim kamen. To nije obični kamen, već onaj zavičajni iz Majdana koji je otvorio moj pra čukun djeda kada je tražio kamen temeljac za grad na moru, osnovan poveljom i vladarskim inatom kralja Tvrtka. Taj kamen liči od ravnodušja i od nepogrešivosti, one koji su zaboravili da se stide. Na njemu je filigranski sitno, drevnim pismenima uklesano: stid je snaga i privilegija čovjeka.